Bandeko mbote na bino esika bozali kimia na Yesu Kristo ezala na bino esika nyonso bozolanda ngai na bakontinent nyonso nzamba lola pambola bino apesa bino grâce si grâce amen la lula nabi bandeko na yepona répondre manike trop c'est trop manike omoni na vie ba o badondo aka netso pe bazalaki basuka na nzela manike a lirio zo memela utavanda kabongo tena moke ye komi na makama mususu yo komi obiba yo kango oyo bimake okomi mutamisala parce que a lirio manike zo kendele yango te bande kona mwana mwasoyo akomi na likama mususu manike elo nyengo sila kate nazomona pe batu basolo bilo yabo komisela nga ba video bo panzela ngango manike boniko c'est que internet ya biso baninga musu bazana ba réseaux sociaux makamba kito ya biso ka buzoba na buzoberer na buzobarirura eloko malamu zala kate soki bo finga ni bêtisité to bo l'accès ni takala te to bo fingi makamba ba mama na bino te eloko bo tikana na ngoka na internet ya wana. Oh moi je suis youtubeur, oh ngana za youtubeur nyoso bino nyoso lelo soki pe tozo avancer na bino pe ba chroniqueur na ba chroniqueuse bino pe mutu bozo ba désordre et pas ba musicien lelo soki manike akomo ko finga pe ba musicien bo c'est que bino mo pe ba musicien bo pesa ki manike laisser aller manike ko koma ko niveau ko finga bino bo ete c'est que pesa bo pesa ki laisser aller parce que soki bo telemela kaye manike ringo koma na niveau anate manika ringa komana parce que modèle manika comme fingi la ba trop c'est trop bandeko ngana na sepe na ngati o appuyer ngo seka saka lo lenge moko na manike manika ko finga mutu ndengo wana te okumi oso finga ki mutu ba stérile et ça la nini stérilité o stérile et ça li nini ya yo passe yo buta na yo yo matana ba no na lola kune et ça ngo problème tika mutu na lobby tangu Yesu muto mwana mwosa sukula ki Yesu makulu apangusa kama Yesu makulu abotaka Marie Madeleine wana lelo batu babinga ka ndubu ubola tsemso banane bandeli na apocalypse tina nini na suka bible ba yebisa bola tsemso kama lebake mwana mwosa na botaka boni boko ko distraire biso boko bana ngo so bota boko ka pe ko encadrer bana ngoti boni babuzo ba pambala boko finga ka mutu abota yo muto bota siko kanga likolo na set oh, boni boy ko manike oso fingi mutumi oso continue oso kito kote pole nini boy ko manike yondo ko sebitala no so mona sumo na oso koti ma o amuta ria de so koti na madaila oso de so kolit oso mona mukete biso msungal na bamba kamna mino ba betise mino ba solanie wana oso boy ko ngana lobi so na lobi likambo c'est trop non beaucoup mo dépasser ba buzoba et loko butozo sala et loko c'est loko to pesa la ba idée mala bino bokoma kaka ba binemi na bino bokuta na ba place bino boya ko tsemso ba salité ya solanier awa pona to mona ba buzoba na bino boni boyeko yo manike yo bino ba fana kana batu yo pano loko saka mala manike saka ka mbote nyo se tukali kunesa ma bena babe oyibo fana na batu te lelo soki babia prince babia so bonga te sa yo mo mtebi ni sala mwana na yo ndenge ni bakufungula mwana motema ba yede ye o bebi si ba rele so sumbi kote nyo est-ce que yo sana mutuma o lelo so likam oko yebisa lo bako yebisa kanye na weset yo ko yebisa mutuma boyi nana ko ndimela yo oh manike yo ndengo sabo o sapena muta confete na bomba sek lo baka kisi nzoro muta ko bomba sek parce que bino mi bale boyeba ni makamu na bino oh boni ko tsaba tumala lese ndengo wana ko finga o koti suna kofi fo ba finga pe bongo pona yo moko ni ko tsa place ki mukolo te tanga na loba ka miso loba ko linga ka kofi te linga nante na linga ki so na so finga yet kasibilo bo linga boko lobela nani boko loba kofi te pa manike parce que na yebisa ki bino ba ni personnalité ba somba kangote zalaka il faut moko oyeba ndia ko maintenir kofi le so ba komi ko manipuler bo yebo ka lingu zoba na ye et longo na sindi côté na ba kofi na sansini parce que yebo ka lingu tsana place ki mokolo te tika ta ba sala ke ba buzoba ya ndengo na bana bongo
manika ko finga kofi seke soka fingi pe bongo o soko mikina ko sambu sa patron na yo soki nani kun ako sambu sa parce que yebi parce que manika sa zoba te po ba no bimisa ba mo seke ya pe ba zoba ya kofi ba bilo msozo nga ko tsaki mukolo te manika ko manke yo te biso ko to so respect nga soki na lobby awa ote olinga kayete siko manika so bimisa bu zobe belende ngwana manika fo ofinga mutu fo tala pe ozonga tsimba. Et ça, nous ça comparer soit Fiona fait l'autre. Et qu'on a mon colonie. Oh, bah, tu peux mingi sur ba peki so yoka. O sa maman na ba, ngaku du so ba kangi, o ba kangi yo. Ndeto mesena ko senga. Bo sana. Parce que bo sala ka bo sima biso to ba na ko senga pa ta limbi se tata na bana, limbi se noko bana, limbi poto bo to songa ka sima. Fali yope mususu yope mutozome mabiso bosome mabiso na be rero yo bo tela ka bato boko so ateba serla bino ba nini na bino ba marketing fali mutu o bo sala ko so mutu o ki no so neti manike ako bongi selo to ko baby selo fali so ngala lobi bino nyoso mona ka ko linga o nga ko loba boye lelo pe be re mingi sa pana o fali entourage je ne peux pas et ça mo bulu yeke et ça ko na ria na so komelo na so bengo chongo ya magati na yebite soki pe ndegeni parce que na ngale soki be rem super falio moko zali soki maniki pa komo bimisa bino nyoso e bimelo lengi moko nyoso ndenge mo parce que batu nyoso bazo bakake manike ninga zo bongo soki yo asa mieux placé parce que fali mutabimisi ba makambo fali na ko regete soki ba bimisa ka kombo na bino o sa star bozo ibele ki star ngote ndenge ni bino nyoso bozo ibele tege ndenge ni iyo boko zo manike aselo marketing fali moko lingino sala lolenge nieke se ulingo sala lolenge wana basambu sakabino bafinga kabino oh boni pe boyeko manike yo komi manike osala mutu o lelo te soki likambu boye o baby sa kote nyoso yango na mwana pe makambo so kanga mat mutu ni na kufungula press bad ya mute parce que ma bene yango ne so kitela mwana mama yo moko ebi misala mwana na yo soki ba lobelo ba nokolela babia kufa tika babia vanda tika la biso ndeko na biso vanda na yi amemeki ngamlo kwa boti sakiyo boni boye ko manike ko fingo so finge koki batu si ba yoki onyoso bandiko bo limbisa nso na so matisa vo batu no si ba yo so mimona yo nani yango ren famille lo atika biso to nani yango oboni boye ko oh Poma so tika tiko poto so linga soko meki mbalo yo yomo komona o boni pe koma niko komo lekisabui o yo so mona mo yumto kangete o bani pe internet lelot o bani yango kala wona ngana zake tidia na yeba ki okana internet boni boyoko o ko progresser ndenge ni parce que ma kamuno ma o sala mutema mo ko ya likundu ba kamuno so kanga mayo yawe ko tigila ngutina bana o maniki boni bogo ya kubimisa tuma kamso baninga balobati oyako yina oyako komo te alobaki boye po batubiso ba yako yinanga boni boye ko maniki oto fingi sindi ngo fingi enyo ekoki o komi ko zongo la télévision général di ya fou attention keno ko bunela biso kuna na Goma na Kivu kuna baso boma biso keno ko bondela biso kuna oyako kubimisa biso nde na ba internet awo butinga ni boyo pesa kutusuba kanda pambala bu tout ça ma kamwe bele ba buzo ba papa minene bazali ba tout ça ba bana na biso quelle éducation va laisser avec nos enfants to ko tingela bana biso loko nini to ko tingela mo ka buzo ba ko bina ko suana ko yinana kutu musique na biso tingana no ka zaira da la pere tout et loko tingala ka polémique yo le kinga na nini yo le kinga kasimo le kakana nzambiti fali soko yoke la rangai manike ako tseone berere na bona komise pa hérité wata soso hérité wata na bona ako loba yo so ba lobelo kuma ako silika hérité wata na yo be so ngo kota kuna na okamwa yo na bona komo lobelo mingo keba yo so ke hérité wata soso le ba lobino boy o mona yo ninga ko yoka mbala moko o yoka kana sima soko koti si manike kuna na tse polémique ité tala zonga mutu parce que na mona komo lobelo mo ebele boye akomo tanga ba komba batu boye po sugo ye poko ta na polémique hérité wata soso lembe na lobi na ngelo côté parce que ngana bwaki kaka nini na bwaki kaka sujet apprendre ou aller c'est parce que na komo mona yeba parce que ye place akendaka soka zo intérêt na zongi asumbi etali bino wana parce que maniko ko sala pe batu ndengo wana te
tout ça mimi kolo bazali ba parents bazali pour le kolo ba bilongo ba buzo oso lomi belé et c'est li oningo so pense na gouvernement o yango na ba lomi lo belé bongo to nini yango manike boni be po boyeko ah obiki mboko mboto koma ba zoba kaka na mutu musoko le bele so likambo bote ozo finga pe kaka mutu ozo fingi mute koki parce que tout ça eza ba kofi na ba fali bo tingela mwana mwasa na laisser aller lelo so mwana mwasa na ko bolo babo eza grâce na yi omundi bilomu suno yako bilomu subo yako yinanga pamba hein lelo so mwana mwasa na komi bongo eza bilomu bozo tingela bo tingela ke laisser aller ah na yako le bilomu subo yako yinanga ah nakati